Abantu 19 batangaje. Buri muntu agira ibintu bituma yiharira. Muri bimwe na bimwe, aba ni abantu bo ubwabo utakizera ko baba ku isi. Abubatse imibiri bitangaje, ba bandi baba bameze nka Hulk, umukobwa usikana buri cyuma ndetse n'umukobwa ugabanya akanongera ibice bigize umubiri we, nk'amatwi cyangwa se wenda mu kuba munini. Ibi ntabwo kubyumva wabyakira kuko urasa nkaho uri kumva ko ari nk'igitabo kivuga ku bintu bitabayeho. Bitewe n'uko abenshi tutarabibonaho mu buzima bwacu busanzwe. Uru ni rwo rutonde rw'abantu bihariye mu buryo bwabo kandi banatangaje. Ku mwanya wa 19 turahasanga umugabo ufite umunwa munini cyane. Yitwa Francisco Domingo Joaquim. Ni umugabo ufite igitangaza cyo kuba ariwe ufite umunwa munini cyane kurenza abandi batuye isi. Umunwa we upima santimetero 6.69. Ashobora gutambikamo icupa rya Fanta cyangwa se agacupa ka Red Bull ntagire ikibazo. Ku mwanya wa 18 turahasanga umugabo urya ibyuma. Umuyapani witwa Yoshiro Nakamatsu, azwi cyane nka Dr. Nakamatsu. Yahoze ari umuhanga mu dushya. Azwi cyane nka Dr. Nakamatsu. Yahoze ari umuntu uhanga udushya mu bijyanye n'ibyuma. Yaje no kuba umufotozi, ari nabyo byamuzamuriye impano yari afite yo kuba arihekenya ibyuma, cyaba uko kingana cyose, cyaba kinini cyangwa se cyaba gitoya. Ku mwanya wa 17 turahasanga umukecuru ushaje cyane ukoresha siporo. Uyu mukecuru afite imyaka 96 y'amavuko. Yitwa Pakon Lynch. Yitoje yoga igihe kingana n'imyaka 70. Yabyukaga saa 11 akigisha abanyeshuri uko bunama n'uko bagorora ingingo. Akanigisha yoga ubusanzwe afitemo uburambe. Ku mwanya wa 16 turahasanga umukobwa wongera amatwi ndetse n'umusatsi bikaba birebire cyane. Yitwa Asha Rain. Uyu mukobwa w'imyaka 23 y'amavuko yahimbwe akazina k'akabyiniro Iron Queen, mu kinyarwanda bivuze ngo umwamikazi w'icyuma. Ku mwanya wa 15 turahasanga umusaza ugitwara indege. Uyu musaza niwe ufite agahigo ko kuba ari we mutwazi w'indege ushaje kurusha abandi bose batuye isi. Amazina ye yitwa Peter Weber Jr. Afite imyaka 95 y'amavuko. Akaba yaravukiye muri California. Akaba amaze imyaka 72 muri kano kazi atwara indege. Kampani akorera yamuhaye ubworohereze cyangwa se yaramworohereje kuko atwara iminsi 15 mu kwezi, kabihemberwa nk'uwatwaye igihe kingana n'ukwezi. Ku mwanya wa 14 turahasanga umukobwa ufite mu nda hato cyane. Uyu mukobwa w'imyaka 26 witwa Shrunk. Mu nda ye haragabanutse bikabije cyane mu gihe yari afite imyaka hagati ya 25 ndetse afite santimetero 25 na milimetero 16. Atuye mu Budage. Ku mwanya wa 13 turahasanga umugore ushobora kwibuka buri kintu kimwe cyose yabonye. Uyu mugore yavuze ko umutwe we watangiye gukora mu buryo butangaje igihe yari ari mu bwangavu. Yibukaga uwo bahuye n'ibyo yafunguye n'isaha yabifatiyeho. Akaba yitwa Gil. Ku mwanya wa 12 turahasanga umusaza wurira imisozi miremire cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 mu gihe yari afite imyaka 80, uyu musaza uzwi nka Yoshiro Maru yaje kumenyekana nk'umusaza uca agahigo mu kurira imisozi miremire ituye isi. Avuga ko icyamuteye imbaraga nuko akiri muto mu mwaka w'1970 yaje kurira umusozi, arawumanuka, abona ko afite impano ye yihariye. Tugeze ku mwanya wa 11. Uyu ni umugabo uhora amanitse akaboko ke. Ushobora kwibaza ngo byagenze gute? Si umugabo wavutse akamanitse, ahubwo hari aho byahereye.
Mu 1973 Sadu Omar Barat yazamuye ukuboko kwe mu ma-events abahinde bakunze gukora y'ibyikango, ukuboko kwe kuguma gutyo guhera ubwo. Na n'ubu amagingo aya kuracyamanitse. Ku mwanya wa 10 turahasanga umugore ufite igufwa ryo mu imbere rifite amashanyarazi. Ellie Brown niyo mazina ye. Yakorewe isuzumwa ry'umubiri we afite imyaka 20 y'amavuko. Brown avuga ko bitamutangaza nawe kandi akenshi atajya akunda kubibwira abantu ko afite ikibazo cy'iryo gufwa. Ku mwanya wa 9 turahasanga umukecuru ugurukira mu birere bamwita Gogan Howard. Afite imyaka 100, ibakunda kubikora agira ngo yishimishe. Akaba mu myaka yose amaze agurukira mu kirere yaragurutse mu kirere inshuro 3. Gusa atuye muri Afrika y'Amajyepfo cyangwa se muri South Africa. Ku mwanya wa 8 turahasanga umugore ugororotse cyane. Bamwita Julie Ganther. Ni umurusi uzwi nka Zlat. Niwe mugore ugororotse cyane mu bagororotse cyane batuye isi. Aherereye mu Budage. Tugeze ku mwanya wa 7 turahasanga umujyi wakozwe kugira ngo ukorerwemo akazi gusa. Turasa nkaho twatandikiriye ibyo twari twavuze hejuru, ariko ntago twari bubure gushyiramo uyu mujyi kuko utangaje benshi. Abenshi bawibazaho ndetse naho uherereye bakahibazaho. Uyu mujyi wakozwe kugira ngo ukorerwemo akazi gusa kandi nta kindi. Uyu mujyi ni wo muri United Kingdom, aho benshi bazi nko mu Bwongereza. Ukaba uherereye muri Leicester. Ku mwanya wa 6 turahasanga umukecuru Mansura. Uyu mukecuru afite imyaka 60 y'amavuko. Mu bantu bakora bene aka kazi nta muntu uba ugomba kuba ashaje cyane, kubera ko aka kazi gakorwa n'abantu bakiri batoya. Ariko igitangaza cy'uyu mukecuru ni uko ari we unahiga abandi mu bakora kano kazi mu gihugu atuyemo. Abyinira mu ntara ya Jiangsu. Yatangiye kwitoza kumansura mu mwaka wa 2012 kugeza amagingo aya biranamutunze ndetse byanamwubakiye izina. Ku mwanya wa 5 urahasanga umugabo ufite ubwanwa burebure cyane, Ram Singh Kohar. Aturuka mu Buhinde. We yivugira ko atewe ishema n'ubwanwa bwe. Ubwanwa bw'uyu mugabo bupima metero 4 na santimetero 29 z'uburebure. Amara igihe kingana n'isaha ku munsi abwitaho ndetse akanabusokoza. Ku mwanya wa 4 turahasanga ibihaha bifite imbaraga zidasanzwe. Manjit Singh niwe wasanganywe ibihaha birenze ukwemera kwa muntu. Yakorewe ubushakashatsi nyuma basanga ibihaha bye nk'imbere harimo ikintu kimeze nk'igipirizo gipima santimetero 2 na milimetero 5. Kimara iminota 45 mo imbere kigaturika hakavuka ikindi. Tugeze ku mwanya wa 3 turahasanga amaso asikana. Natasha Demkane aherereye mu Burusiya. Yagiye kwivuza amaso ye kuko yarebaga mu buryo budasanzwe, kuko aho kugira ngo arebe umuntu nk'uko amaso yacu amureba, we yarebaga ibice birimo imbere. Ku mwanya wa 2 turahasanga umuntu ufite ihembe ry'ikibi. Mu mwaka wa 2012 umushinwa w'umukecuru witwa Zhang Fang yatangaje umuryango we ndetse na bamwe mu nshuti ze ubwo ihembe ryari ririmo kuvumbuka mu gahanga ke. Ku mwanya wa 1 turasanga umugabo wubatse umubiri amera nka Hulk, Mario dos Santos Alves. Umubreziye wubatse umubiri yigana Hulk ngo afite abatoza bamufasha gukuza igice cy'umubiri yifuzaga gukuza. Uyu musore w'imyaka 25 yaje kumugaza amaboko ye kuko hari byinshi atabasha gukoresha amaboko ye bitewe nuko yateruye akarenza urugero. Inyama ze hari ibyo zamufungiye. Murakoze. Iyi yari DaduTube.